Me mataara ngā wāhine hapu ki ngā āhuatanga ka pā ki a rātou, ki te kore e au tā rātou moi. Ta tū noa mai ki te whānautanga mai o te pēpi. Me mataara anō hoki rātou, hei tā tākuta Sarah Jane Payne, kai hautu i te kaupapa e moi, a muri iho i te whānautanga mai. Ko tahi mano ngā wāhine hapu kei te kimihia e te rōpū ranga hau a tākuta Sarah Jane Payne, hei rehita mo te kaupapa e moe. 500 of those women are non-Māori and 500 of those women are Māori. And that's really important to make sure that we're able to answer our research questions. Nuku atu i te whitu rau ngā wāhine hapu kua rehita, engari e whitu te kau noi ho e nei he Māori. Kei te hari koa a Horiana McGregor, ko ia tētahi o ngā wāhine i rehita wawe. Te wā ia e hapu ana, a tainua ki te whānautanga o tana pēpi. It's definitely well worth completing or participating in because sometimes you just don't really know or understand your body or the changes that it's going through. No te marama o whiringa ārangi o te rātau i tīmatanga te rōpūranga hau a tākuta Sarah Jane ki te rehite ngā wāhine hapu. Te hoa o tēnei kaupapa hei tāna, ka tae e rātau te awhi i te hunga kuare ki ngā āhuatanga ka pāmai ki a rātau i te wai a rātau e hapuana, whāna mai a rātau pēpi, ai muri mai o tēnā, ka kuha tu rātau ki o te o rātau kāinga ki te awhi a rātau. We're interested in how sleep changes during their pregnancy, which is a really important time in life, and then also how sleep changes after the baby's born. Reading through the survey, I really thought, would I actually experience any of this? And I found out that I actually did, and it was good to know that it was kind of normal. Ko te tūmana kua tākuta Sarah Jane, kia oti a rātau te rehita ngā wāhine hapu a te marama o pīpiri o te tauhau. E toru tau te roa o tēnei rangahau. Joe Glenn, Te Karere.